Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela hi bombisa ririmi rero. Xana mi swi vonisa ku yini swa ku va xiyimbeleri Papa Rhulani tukulu wa n'wachapu va nghenisa kumbe xana ku katsa vito ra minijhere Philani eka xin'wana na xin'wana na laha swi nga fanelangiki ke? Xikombiso tola va rhambiwile eka xigaza Thursday 17 lifestyle laha hi nkarhi lowu va karhi va nyanyula ntshungu loko vanhu va karhi va tsakela risimu ra mikwembu ya vandhawu va nga kumeka va timisa ti-DJ va kombisa leswaku vona va lava risimu ra vichayachayani leswaku va ta endla freestyle. Hi nkarhi walowo va kumeki va karhi va yimbelela risimu ra ku koxa mali ya ku ringana 15 wa magidi ya tirhandi eka minijhere Philani leyi va vulaka leswaku va kolotiwa yona. Leswi swi vulaka leswaku handle ka ku va va tsakisa vaseketeri va vona va endli leswi vona a va lava swona kumbe leswi tsakisaka mbilu ya vona, ku nga ku timisa ti-DJ risimu ivi va koxa leri vona va lavaka rona va ta endla leswi tsakisaka moya wa vona. Kasi hi ta tsundzuka na hi siku ra vumune Nhlangula kwala ka lembe ra 2023 a va rhambiwe na minijhere ya vona eka nongonoko wa Next wa Chavi leswaku va ta vulavurisana hi matirhelo ya vona na minijhere leyintshwa, va tlhela va vulavurisana na hi timhaka ta ku xaxametiwa eka masagwadi ya Munghana Lonene FM xikan'we na tinsimu leti va tshembisaka leswaku ti ta huma kwala ka lembe ra 2023. Kambe exikarhi ka mbulavurisano wa vona na Chavi CMC, xiyimbeleri Papa Rhulani a va ri na ku tsakela ngopfu ku va vulavula hi minijhere ya vona ya khale ku nga Philani va karhi va n'wi vula N'waximanga, laha Chavi CMC a boheka ku va a sivasiva xiyimbeleri Papa Rhulani leswaku va nga katsi maviti ya vanhu. Kasi xin'wanyana loko va tshuka va endle minkandziyiso thwi eka xiyenge xa mabulu xa Facebook ha swi tiva leswaku xikongomelonkulu ku va ku ri vito ra minijhere Philani laha va va karhi va koxa mali ya ku ringana 15 wa magidi ya tirhandi leyi va vulaka leswaku va kolotiwa yona hi minijhere Philani. Mina hi vonelo ra mina ni vona ingaku nkarhi wun'wanyana swi va swi nga bohi ngopfu leswaku va nghenisa vito ra minijhere Philani. Xikombiso loko va vitaniwile leswaku va ta va na mburisano ku nga va ku ri eka swiyenge swa mabulu kumbexani eka swiyanimoya, a swi bohi leswaku va nghenisa vito ra minijhere Philani. Va nga vulavula hi vona vinyi leswaku va kongome kwihi na nyiko ya vona. Kambe swi tikomba nga ku xiyimbeleri Papa Rhulani tukulu wa n'wachapu va rhangisa ngopfu ku va vulavula hi vito ra minijhere Philani na laha swi nga fanelangiki. Leswi hi ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel, mi nga avelana na hina mavonelo ya n'wina eka xibokisana xa ku tsala eka xona mavonelo. Laha ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini, leyi i channel ya n'wina ya ka Gasa.